bakunzi mudukurikiye muri hirya no hino mu muryango w'abasaveri mu Rwanda. Iyi ni paruwase ya Murunda, ni abasaveri bagize paruwase ya Murunda. Kuno munsi mukuru wa Pentecoste rero tukaba twateranye ari amasantarare yose agiye atandukanye agize paruwase ya Murunda. Tukaba rero uyu munsi twateranye kugira ngo dukore inama ndetse tunaganira ku bikorwa bitandukanye by'umuryango w'abasaveri. Iyi rero ni resambirema y'abasaveri turimo turakora uyu munsi. Abadukurikiye muri hirya no hino ku isi rero, abari mu Rwanda turabibutsa ko turimo kwitegura urugendo nyobokamana ruzabera i Kigali ku itariki mu kwezi kwa munani. Tukaba rero turi kumwe twese hamwe n'abasaveri mwese mudukurikiye. Mbifurije gukomeza kugira Pentecoste nziza aho muri hose. Imana ibahe umugisha. Murakoze.